Pozdrav svima i dobrodošli u novi Masterov video predstavljanja Dahujnih proizvoda iz oblasti video nadzora i sigurnosnih sistema. Danas ćemo pričati o Dahua HD CVI kameri iz Pro serije, oznake HAC HDW 2501 TZA 27135. Sa rezolucijom od 5 megapiksela, Starlight tehnologijom i integrisanim mikrofonom, ova kamera je odlično, versatilno analogno rešenje za mnoge objekte. Kamera se nalazi u turret kućištu sa standardom zaštite IP67. Pomenuti standard znači da je kamera zaštićena od vode i prašine, što je čini pogodnim za montažu kako u interijeru, tako i u eksterijeru. Kamera ima varifokalni objektiv od 2,7 do 13,5 mm, što vam omogućava da po potrebi izaberete ugao snimanja, širinu slike, odnosno površinu koja kamera pokriva. Kamera ima integrisani mikrofon i podržava prenos zvuka koaksijalnim kablom. Takođe, jedinstveni procesori zvuka sa tehnologijom redukcije šuma omogućavaju kvalitet i efikasnost audio zapisa. Ako zamislimo da kamera snima u uslovima jakog vetra ili bučnog saobraćaja, tehnologija koju ova kamera posjeduje automatski će eliminisati šum vetra ili saobraćaja, ostavljajući snimljeni dijalog razumljivim. Kako bi iskoristili potencijal rezolucije veće od Full HD, obratite pažnju da li vaš snimač ima mogućnost snimanja u rezoluciji od 5 megapiksela. Domet pomoćnog infracrvenog osvetljenja je do 60 metara, tako da ova kamera uspeva da sama osvetli mračne površine na većoj udaljenosti. Ono što je problem kod jakog infracrvenog osvetljenja je što reflektuje svetlost od letećih buba i komaraca, koji su u letnjim periodima prisutni u velikom broju. Starlight tehnologija omogućava ovoj kameri da napravi videozapis sa više nijansi sive u noćnim uslovima ili uslovima slabog osvetljenja. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u odabiru adekvatnog rešenja i vidimo se u novom videu na Masterovom kanalu. Prijatno!